Don't give me side look. ما ته په کوږ نظر مه ګوره. Don't give me side look. It's my final decision. دا زما اخري پریکړه ده. پریکړه یعنی فیصله. It's my final decision. Where is your residence? ستا استوګنه کوم ځای ده؟ استوګنه یعنی رهایش. رهایش د اوسېدو ځای. یا تاسو داسې هم ویلی شئ ستا رهایش کوم ځای دی؟ Where is your residence? How far is your residence? ستا استوګنه څومره لرې ده؟ How far is your residence? Search on Google. په ګوګل کې یې لټه وکړه. Search on Google. Share your location. خپل نهه ځای وویشه. Share your location. Location یعنی محل وقوع. یا تاسو داسې هم ویلی شئ خپله محل وقوع شیر کړه. Where do you live? ته چېرته ژوند کوې؟ Where do you live? یا تاسو داسې هم ویلی شئ ته چېرته اوسیږي. What is your opinion? ستا څه نظر دی؟ What is your opinion? What's going on in your mind? ستا په ذهن کې څه روان دي؟ What's going on in your mind? What exactly are you thinking? ته څه سوچ کوې؟ What exactly are you thinking? What are you talking about? ته په څه اړه سوچ کوې؟ What are you talking about? اړه یعنی په باره کې. یا تاسو داسې هم ویلی شئ ته د څه په باره کې سوچ کوې؟ When is your birthday? ستا د زیږیدنې ورځ څه ده؟ د زیږیدنې ورځ یعنی د پیدایش ورځ. یا تاسو داسې هم ویلی شئ ستا د پیدایش ورځ څه ده؟ When is your birthday? When is your exam? ستا امتحان کله دی؟ When is your exam? How is your shoulder now? ستا اوږه اوس څنګه ده؟ How is your shoulder now? Who knows? چا ته پته ده؟ Who knows? Who all know? چا ته پته ده؟ Who all know? Who said? چا وویل؟ Who said? Who is that girl? دغه جینۍ څوک ده؟ Who is that girl? Who is that boy? دغه هلک څوک دی؟ Who is that boy? I don't eat oatmeal. زه جوټه شوی خوراک نه کوم. I don't eat oatmeal. How old is this picture? دا انځور د کوم وخت دی؟ انځور یعنی تصویر. How old is this picture? Who are you staring at? چا ته نیغ نیغ ګوري؟ Who are you staring at? Who do you think you are? تا ته ځان څه ښکاري؟ Who do you think you are? What can I get for you? تا له څه راوړم؟ What can I get for you? What would you prefer? Hot or cold? ته به څه خوښئ؟ تود یا یخ؟ What would you prefer? Hot
or cold? Can I have something to drink? د سکلو براته سمیلاو شي. Can I have something to drink? Regular tap water or bottle water? د نل اوبه که د بوتل اوبه. Regular tap water or bottle water. How do I go there? زه هلته څنګ لاړ شم. How do I go there? How can I reach there easily? زه هلته په اسانۍ سره څنګ لاړ شم. How can I reach there easily? How far is the market? بازار څومره لرې دی. How far is the market? Where is the college located? پوهنځی کوم ځای دی. پوهنځی یعنی کالج. Where is the college located? Excuse me. Where is the hospital? بخښنه غواړم. روغتون کوم ځای دی. روغتون یعنی هسپتال. Excuse me. Where is the hospital? Excuse me. Where is this road lead to? بخښنه غواړم. دا سړک چرته وتی. Excuse me. Where is this road lead to? It's too hot outside. بهر ډیره ګرمي ده. It's too hot outside. It's too cold outside. بهر ډیره یخني ده. It's too cold outside. Get your hair cut. ویښته دې واړه کړه. Get your hair cut. Or یا have your hair cut. ویښته دې واړه کړه. Have your hair cut. How do you feel now? وس څنګه محسوسای. How do you feel now? Are your hands clean? آیا ستا لاسونه پاک دي. Are your hands clean? Switch off the fan. پنکه بند کړه. Switch off the fan. Switch on the fan. پنکه چالو کړه. Switch on the fan. Let it be. پریږدوئ. Let it be. Breakfast is served. نارې لګېدلې دي. نارې یعنی ناشته. یا تاسو داسې هم ویلی شئ ناشته لګېدلې ده. Breakfast is served. Food is served. خوراک لګېدلی دی. Food is served. Food is ready. خوراک چمتو دی. چمتو یعنی تیار. Food is ready. Please help yourself. ډوډۍ در سره واخلئ. Please help yourself. I am staying at home. زه په کور کې پاتې شوی یم. I am staying at home. Everyone is sleeping. ټول اوده دي. Everyone is sleeping. یا تاسو داسې هم ویلی شئ ټول هلک اوده دي. I often go to bed late. زه اکثر ناوخته اوده کیږم. I often go to bed late. Who paid for the meal? د خوراک پیسې چا ورکړي. Who paid for the meal? Let me get a closer look. پرېږده چې د نږدې نه یې وینم. Let me get a closer look. Stay till Monday. د دوشنبې پورې پاتې شه. Stay till Monday. Everyone looks restless.
ټول خلک نا آرام ښکاري. Everyone looks restless. Get on the bed. په کټ کې کېنه. Get on the bed. Get up the bed. د کټ نه پاسه. Get up the bed. Do I switch on the fan? آیا پنکه چالو کړم؟ Do I switch on the fan? In which era you are living? ته په کومه زمانه کې اوسیږي؟ In which era you are living? Don't pamper him. هغه په سر مه هیجوه. په سر مه هیجوه یعنی هغه نازولې مه عادت کوه. Don't pamper him. Don't over pamper him. هغه ډیر په سر مه هیجوه. Don't over pamper him. The power went up. بجلی لاړه. The power went up. The power is back on. بجلی راغله. The power is back on. I am not responsible for you. ما ستا ټیکه نه ده اخیستې. I am not responsible for you. یا تاسو داسې هم ویلی شئ زه ستا ذمهوار نه یم. Now buzz up. اوس د دې ځای نه ووځه. Now buzz up. Don't speak ill of others. په نورو خلکو پسې بدې ردې مه وایه. Don't speak ill of others. He is exposed. د هغه حرکتونه څرګند شول. څرګند یعنی ښکاره. He is exposed. یا تاسو داسې هم ویلی شئ د هغه حرکتونه ښکاره شول. I am learning Pashto. زه پښتو زده کوم. I am learning Pashto. I have no regret. ما ته هیڅ پیمانتیا نشته. پیمانتیا یعنی افسوس. I have no regret. I am exhausted. زه ډیر ستړی شوی یم. I am exhausted. I am tired. زه ستړی شوی یم. I am tired. My mind is restless. زما زړه ناکراره دی. ناکراره یعنی ناارامه. My mind is restless. She is expecting a baby. هغه مور جوړېدو واله ده. She is expecting a baby. Are you listening or not? ته اورې که نه اورې. Are you listening or not? What have I done? ما څه چل کړی دی. What have I done? Turn up the tap. د اوبو نل بند کړه. Turn up the tap. Get a glass of water. یو ګیلاس اوبه راوړه. Get a glass of water. Close the cupboard. الماری بند کړه. Close the cupboard. د دې نورو ویډیوګانو نه ځان خبرولو لپاره د چینل PE سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ. نور چې کوم ویډیوګانې راځي نو تاسو به په وخت خبرېږئ. Thanks for watching.